anakemba nyinga na heha alikunganya kapa mwana mwese madila na igwe swali mbango univunge mwana mwanadia achako tale ya unambia mwana mama mwese kaninga mteto wa mwanini mika ni ato na wanzambi kaninga mteto wa mutu ni mutu mulinga heni mama kwa mie nga udakosta unali yako nzambi matu mama yangero yene mtuze mkufu mama chance mama chance nja kuchikula chocheni nino atalaka nawa sorte kushimwe mutu mweso kaikwetekana amwako kana longe milangi nikulinga itumbu ya mutapu Amba mwenye chance uli na joda koste Unambe ngwami chance uli na joyami Amba mwenye chance uli na jo mulambe Unambe ngwami chance uli na joyami Ye chance jane jumuika jo Mwanangana guvernador Daniel Felix Neto Guvernador wa Lunda Sule Geza nga kunzoli ami kumumene kunzoli ami Atala mtumbwaze meza kunzoli kumene Kichwa mbanguchi Amba mwenye chance uli na jo mulambe Unambe ngwami chance uli na joyami Amba mwenye chance uli na jo mulambe Unambe ngwami chance uli na joyami Ayikole yina kangu kwa tayami Yawadi nyewa nyima nyonga hanji Ayikole yina kangu kwa tamulambe Yawadi nyewa nyima nyonga hanji Natala winu mazambi mwasuwa Natala meso kuli sisi teni yanga Nafupa bule yeku ya mwilu chayi mwene Natala meso kuli sisi teni yanga Kambwewa kuki ya mutumi na karwe Nagote kanda ufa ya kwa kabuke Kambwewa kuki ya mutumi na karwe Nagote kanda ufa ya kwa kabuke Nendana ete shipitari ya kashishi Yamuka yamu batula kulwe Nendana ete shipitari ya kashishi Yamuka yamu batula kulwe Achitoshita kuyako nyingu mutala Umafuka iya waku yako Achitoshita kuyako nyingu meneka Umafuka iya waku yako Akwachisasa mwiba sango shimbi chocho Inyengo chindeze kuno tumuuke Akwachisasa mwiba sango shimbi ngwenyi Inyengo chindeze kuno tumuuke Aba mwenye chose uli na joda koste Unambe ngwami chance uli na joyami Namlaka Songo Jean da Cruz vice-governador wa Lunda Sule Kavulamine grupu ya Jote Mpila Muno Msaurimu Nibose shaka luka jikuze kumshinda Wawawe Tutashema ngenda ya kwa nyiki nyengo chinji Niyami kuno hamu hakuna kulwe Gaspar Muhenu Shango Vulu Kanda mubari kasesa mbai Hakuna kulwe Kongongo mumakanwa shakwa kole Ango mafa ango da kosta gali ni hono Kongongo mumakanwa shakwa kole Ango mafa ango da kosta gali ni hono Agweto Mzeto kingyamba nzuoni kubomba fugu Inangu atuso windu kadi mono Hamweka kufama farisika Lekuchi mamba Unambe ngwami chance uli na joyami Atumangi yako mashini malito longola Amwe mafi ya hoheni Ngweto nageba kwendala tando ako Angi moko mama kukangi manima Angi yako hoheni kafi olume Ngweto ngutuichi zingale Mama kokoli ame Mama kulujami hicho choko Teka chimamba Unambe ngwami chance uli na joyami Ngangu fupa midimo Luli atukomi ya wana Ugamone andatu wa wana nyene heuli Muola pulu Tekuchi mwamba Unambe ngwami chance uli na joyami Teka choche Msonono Nembe la mabosa anjwi Miaso Sheka mtapu mtapu Lainzana kwa chitonja Mwengenamo na mwishuwa mona Nina mwana msonono Kamba bosi ki Ameriku Nikamba bosi kangu Francisco Ya eteza tukukwase Chibi nao Kete kuchumugama Bose ki bose kangu na nuyuka Unambe ngwami chance uli na joyami Bose ki bose kangu na nuyuka Unambe ngwami chance uli na joyami Kamba Adolf Evo Ngana kula utome Chavulamine mapastor Esu ya namba mkongo Nikuza mwitera nzamba Pastor Lumimbo Benoa Muladi Niwaze Esu anakaba Kinshasa Bamvu Simplice Kila nzambi Nzambi ya nukwasi Nzambi ya nufumi
ni muneza kuno kusaurimu atwanja mkwasa kamba kakoma kamba Jordan wa matunameya ni mari matunameya mwanangana mwachikwata tutukuvulama Andre Kabwala David Chifumani tata Kalambani mama Isabel Kalamba tutukuvulama kamba Bose Muteba tutukuvulama usowame nje yacho kamba Serge Mtumweni nisoba chimona ukwetekari na ngutala kwa hospitali nje yacho ya mchamia mwanamba ngakufana ngule kote kwahwe ya mngamunonguli yanga ndio msona tukana ngutala mali ya masozi ya mnafanga kishika kome ya nzambi ya limaje mafu Niki kamba Jonas Mukangu ya ni staff mweso kwa tabaka mkapa eswe na nishisa kumatafari kudundu familia jami ana jami atu eswe jani volaminika amba communication sociale volamine TPA radio Lunda Soul radio Luanda eswe akwa kumshiko chukwa sakola mshinda kafumvu atukanagalia kumla tachinjo ewa kusabela wawawe kwa Lunda North of Lamine radio kamba Mississippi uze kukwanza sule muuni Manendo Ribero directora radio Lunda Soul separami Domingo Mutambi ngimba Yesu amuno musaurimu ngimba Yesu ula utome kuhusu nakalinga kuzinga nakubaya mwikola masoba Yesu na uwe unje Dostal chikanda mwafrika suli Ndongwami kusaba Marie Nicole Mbaizu wa Sidoni ni Cecilia Ilunda kamba Jonas Mukanguya Mukapa Papa Chivula Shapa Sambamvu Ndenge Sapira Tata Ngombo Iwoloto Pastor Mbuyu Justin Ndomba Milena kwamba wafalume Clementina Keke Doutoressa Kajiji Mwewenu Mwinfirmeiro essa Mwinfirmeira Ni mwata nzavu chenda mashindi kwa kwene kukajiji mwata nzavu Mwata mutetami Mweunji Kanuke Don Kinshasa Billy Mandundu Tata Mathieu Mandefu Sali juwa gwende